pite amasa video ai sei tawin mai hle hon e chan ge ya ima e chan thailo na diu le khan to lo na diu ho angai to naw chule gal hi iti hi choji ahong ki pan ham ti chu parwana sei win them khat ga ar kep lew han valley a cheng mai hle ho le thinglang a cheng melong ho ki ka resources ji a ki boina om jing jong e sei win chi hoji a hi British ten 1800s line Manipur kimvela kuna kukite akolu wa na gate to mai hle te ki ka buffer thaina dinga agamu veng dinga ako yuzong aki saitan ahin kukiten ama ho British te sungjo a galabol humjo ji uba agam ho ungovernable category a akoyu ji a chu inner line system ama ho to za ma thain diwa akoy yong isai ta wen hi India hi independence amu zowin ichiho community swahin thingno insurgencies and bol pan tawin achang chi win armies akisiam tawin naga group son separate country athum win meile group son manipur champhat na ding athum ki win chule kukite chun separate state kukilian athum ki win iti chun amasa video a in a saita ichi ethnic community thum ho hen ana kichat pen chu a cultural identity o aman ding hi ana dailo pe no ana hiki nen kum phab sunga chun kukite le meile communities ka demand so protest ho mu thein a umjing tua hibanga boina sangta umji lona pen hi demand ji chat na le steng le longgel ki ba alon ji chule achung chuna athupi pen chu government in decision ala ho adi lo ji a ahung ki panin awmin hi tun atopinga lupai jengo hi ti be amasa video part 1 aki chaina chun in seita bin thinglang langa cheng kuki ho chun ana thum pen chu india sunga state tha kukilen chu kukina miti adinga kukiten ana thum pen chu ahi en hi ahin ama hon asei be ki nawa chun hichi hi nabol ta lo bujong le tribals area a thinglang gam ho hi constitution noya 6 sedala nei koi pi win hichi jong hi nabol ta lo le adc amendment bill 2021 be hi pass nei bol pi win hi chu hi le thinglang gam a ki vai pu na ha su a ki su ding ha su a su nop ding hi ati win hi manipura gam vai pu apang bjp government chun imacha abol pun ahin bil tha khat ahin podo oben manipur hill area district councils 6 and 7 amendment bills kiti khat chu an podo oben hi government in august 2022 achu hills area committee dong lo hela chu ahin pu do chu ana hikit nin a hi hichibila kisun jo se chunga chun tribals jo se chu ana long hang thevin protest and volta ven hi hichi protest and bol ji uhin government ho chu protester ho protest ball pressure ji chun hichi thu hi hills area committee to kaki ho diu hi atiwin mou sign and volta ven hi hichi thu se helowin government in decision ni channa ahin lakit uwin hichi chun kukite chu ana srong hang the jengwin iti chun ki phinna chu an pan kit ngal ta ven hi 31st March 2022 achun Ministry of Home Affairs akonin Apspa Act Armed Force Special Power Act chu Manipur sunga mun phabe ma konin la do na umin hi hichi Apspa kila do na ho hi atamzo valley area phaicham sung ana hi in thinglanga thingnoi ho to chun ceasefire ti chu SUO so government in sign a ball chu ana hitan ki kap tu lo na ding atiwin suspension of operation agreement chu 2008 na central government manipur government chule kuki organization ni to anaki bol a hi in hichi a hi kuki groups thingnoi som ni lenga langin an ala a hi in hi hichi kinup to na dungzuya hi thingnoi hon aman chu akoi hla diu chu a hin hiti a hi phat so ta hichi hoji a hi kina ki sat ki kap tu na ho om lo zi le chamna ho thei jing jing ji a hi mi pin jong opspa hi thinglang ga ma jong kila do dingin ta san na chu tampi ana nei ki win aji chu kila do le chamna jong so ta dinga chu ki ta san chu a hin hiti chun ta pon hi chimala achun manipur government in akale be in abol ki win March 2023 chun suspension of operation SUO chu anung kila do ki win withdrawn anabol ki win ama hon so group so chu agitation bol ho aki phin ho chu influence abol win aki thu pi win chule forest encroacher so apan pi ve tin ngo ana bol win
hi choji a hi SUH hi withdrawn kabolu hi anati uvin hi hi chi johin manpu government in decision thum channa an nei kidwin hi chun I ho ku kite chu ana sulong hang the jeng kidwin state government in district boundary chu redraw ti chu an kai phaki dovin amasa thinglang gama gamle sit ana mo chu izaram khat paicham gam langa ana lalut kidwin hi jong chu agam nei thinglang mi ho to ki ho to lo helin hi ala naw gam chu government gam ahung su hi ta ji chun thinglang mi ho chun agam man land tax api u angai tan hi gong se chu hilovin mun phabe ma chu eviction drive abol home kidwin ama hon asai na wa chu government in reserve forest gam hi survey ke bolding hi a chu thinglanga hocheng ho in ho hi naki chondo diu a hi anati ki dovin amsa pe na dingen mu thein ke songjang ho chu changpur district nga chun ana bolwin a hi hi thu hin thinglang ho somthum de get lang chu dam di lowa ho ki sat cheng ti in illegal settlements tin upon homovin chule hi khwa cheng ho chu encroachers in ngo na anei win hi gel thei ta khat chu ipidinga government hin thingthang gam ho hi ipidinga asu ongo no ham itile amsa penin article so thumga ve tari hiti nahon jang iti ve lew chun hi article so hin ipi ki sam kaina aneya chitengle cha hi ipi umham pi thu hi chitengle hi eviction thu a hi ipi umham ti chu ga ve oftin amasa penin article hi 2nd August 2023 a chu Rajya Sabha a bill thum pass anaki bolin khachu hi le the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill akiti in hi India sunga private company son atomic minerals somlani umla ahi gupchu ama hon mine abol thei diwa umdingin aumin masanga hi government agencies in bo mining abol thei chu an hi in ahin tua hi private companies hon jong abol thei diwa chu ahi ta na hi ani na chu ahi le jan viswas amendment of provision bill hi 183 provision chu existing act 42 akuna hi decriminalize ki bol hi kinin hi extampi aumin phabe bho chu Environment Protection Act, the Indian Forest Act, and the Air Pollution and Control of Pollution Act ho cheng he independent think tank VD Center for Legal Policy hon asai na ochun action environment huding hi asal he na ti uchu hi kinin ani chana news headline November 2020 achu ga beleo han Manipur government lands oil pump project Manipur Chief Minister Biren Singh Chun asai na achun Chandel Chuchanpur Imphal West Bisnupur le district phabep chu oil palm cultivation bol na dingchun hlendo la anapan sa in aman asain achun poppy cultivation le jum cultivation khela pangdinga alternative ahi anatin ahi abanin thumchanna news headline August 2022 achu oil palm cultivation Godrej agrovet chun Assam Manipur le Tripura ho chun MOU sign an bolovin ahi article a ki jidana hi company ho to state thum ho gamle set ki pi na thu chu an ki ji in hi abanin ali channa headline si ga ve ki lew August 2020 ahi mining MOUs and concerns in Manipur article a hi ipi ki ji aham 39 mining to kisai MOU so 2017 chun sign an ki bol thu anuilang hi iwet su le hin ahlang environment ichange ain to kha di jong akhi phapu in dam thaina ichan ato kha ham ti ho ahin chile mining ki bol na sum ho hi agam nei te khwa cheng ho in aphat chompi lo changlo wa bol thei a ho a bol thei ho khuna alut ding hin resources agam le set ga ho asu mangding niu khatha hlom cha a mi ki goiding gen theina asu pung beding chule athupi pena chu manipura human rights din munle athanga khatle khat ki ka a ki tu mona athut dingin ki ji in hi tin kum thomasanga article ki ji chun warning anapi a hi ta na hi a jangpena do thei chu hi le government in private company ho manipura mining ball aphat sauwa chule oil palm cultivation aza no mule agam le sit hi huilai lagu no ham hoji a hi government hin kuki ho chunga hi nampu a force eviction abol ham ti hi valid question ta chu a hi in hi a hi force eviction umji a hi kuki student organization KSO le ITLF chun 9 March 2023 a chu peaceful rally an abolvin
hichi protest ball ho kham na dingin government in section 144 chu ana koi khum ngal kinin masang je April 2023 a ga chi lew hen kina ki boina chu cha yang hi new hung ki pan chu ana hekitan Manipur police ho to chun kino tu na yang ana umpan kitan ki phinna protester ho ki phin ball ho jong mi ni rong mana ana kinin Manipur siam lui Biren Singh chu Chuchanpur chi go hin ein hichimuna ki boina het panin hichimun lang Chuchanpur lang yang chu ana chi ki tapon hichi thu hi 28 April 2023 vela chu ana so ki chu ana hi in hi hichi vela hin Manipur siam chun encroachers ki ti thu chang hi KUKI te chunga avel vela ana manpan chu hitan hitaba ngai chun meile san ho jong KUKI te chu outsiders chu le illegal immigrants tin ana ko pan kit ngal tawi hichikala hin drama neu khat hang omin Manipur siam lui Biren Singh chun siam pan mona kuna ki resign dingin ahin bolin a resignation letter jong chu a khiji chai chu hitan ahin a resignation letter chu ko ham khat chun abo ke pi in hichi chun a ki resign thailowin abo lowin hi nungdon ta khat wang chu a hikinin resignation letter chu avela jong ata ki thei scan jong abol thei email jong fax jong abol thei chu a hikinin ahin hi chaw chu bol hi la kit hi hi dramatic ta ani za ta khat ki yong chu a hikinin hi hichi phat lai 30 June chun Twitter user khanin and Biren Singh chu Twitter ga bolin mata chu nan hiding resign nan ki bowling chu hitai atile Birenin adon bot chu are you from India or Myanmar tin ana reply in mocking emoji yong ana mangin chile hitia hi mi adon bot ho hi khat koma nang hi international na hi nang India mi na hi pui Myanmar apana wang na hi lo ina chuna atijin ahin hitia thu asai na chu ajingin delete a bolin a social media a team ho khat chun aman aji a hipon chule a media team hon jong aji lo danuin asain ahin kon aji hitam ti chu do thei ta khat question chu a kinin hi CM lui Biren chunga hi zat khat mu dana politics a bol hi ki saying chu a hi March a interview a bol na a chu KUKI te chunga ngo na zat a bol jingin ama ho hi forest encroachers a bolovin protected forest ho poppy cultivations a bolovin chule ama ho hin drug business a bolovin stingle aphat si a hi chi ho a hi ki chim jing a hi bi anati in ahin chom khat jovin ahin se thinkin Manipur government chun drugs cartel ho chunga ki sei ki ngo hi in KUKI ho chunga ki sei a hi pui atikinin hichi su thengna anei jong hi boina hung ki pat zo pe achu abol a hi kinin hi hichi a hi sei bele Manipur a hi drugs issue hi umlo chu a hi pui mun tina hi poppy cultivation ki bol jong chu a hi e adi chu a hi pon hi chu abol ho chunga hi action la dimang chu a hi nai 2017 kumachun state government in kanilei 15,500 acres and a samangovin chile Biren Singh chun hichi mangchan war on drugs and a chipin ahin ipidinga hichi hi machal thailo ham di thailo ham itile community khat bo abola kingo ji hi penin amma ho chunga hi kibet dana mudana kipin sa chu a hi in hi hichi thua hi conspiracy len ta pumkit chu mehle ho hin KUKI te hi itabanga ango ham itile scroll reporter Anubhav Sakya chu amuna ground report bola achi na hile hichi thu hi meile hola a hasain asevin hi korkomi a spokesperson khuraiba athojamen hichi hi abaya bai thu he sa hi e hichi hi narco terrorism hi e anati in alangkhana KUKI group ITLF chon jangpenin Biren Singh chu ango ovin chile stina boina ho zo si jong hi ama pat hi in kibet dana kitolo na thucheng hate speech aman jingji hi ati win aphat sin KUKI zo ho chu drug peddlers terrorists chile illegal immigrants 80 jingji wa a hi pe ni ati win hi hichi thu mangchan meite groups ha win chin KUKI narco terrorist proxy war a hi ati win propaganda athe thang ki win hi Manipur BJP MLA Paudinal Haukimin Manipur violence state ki thopi panna a ki pan hi ati in hi Manipur government panpi na a ki pan hi atin chale India Today article aji na achun
hichi ethnic community violence narco terrorist war kido kisa dana biren singin avet sain asajin KUKI community hon community khat kanile bola kingo adi lona asayin hichi ahi KUKI se ahipun meile hole naga hozong panga Java asayin he Manipur police o data dungjuin 2017 apachun hichi drugs to related na hin mi sangni le jangale som reget langchu na manuvin hichi la hin sangkhat le somget le thumchu meitei pangal so ahivin jagit le somsagi le thumchu KUKI te ahi chile meilei chu jathumle somgit le khat ahi hi hichi ahi KUKI te bo drugs thu a kingo hi di lo ta chu ahi ativin hi June 2018 chun prison drugs thu a ritlin ta na boluvin hichi achun sangli le janga kg number 4 heroin chu ana mando uvin hichi a ki mando drugs chu asuma ihut le international market na hi 280 millions manlang ahi kinin hichi a kingo pen chu thunku sei jo ahi hichi pe na chu drugs cartela kingpina ki he ahi ama hi local BJP leaders jong ahi July 2020 achun additional SP of Narcotics and Affairs of Border Bureau in Fal High Court na affidavit file abol na chun Manipur Chief Minister N Biren Singh chun a department ko ma hi KC drop bolding nge na ananein akisain chule hichithua mo po additional SP Brenda injo anato na ananga ahi ki ni hi Biren hin hichithua hi ana su poising ji a hi ama jong hi hichi ama government noya police department na umsanga ti a hi apan mun jong ana tha a iti a hi ana to na jong ana haya thudi lowa na to sanga ti a hi kita ata a hi resignation api a ana hai jeng khat chu a hi ki ni hi hichi a headinga de chu hi le hichi drugs so thu a hi communities that chom chom pan na hi wanga hi data sei dungjuin 85% kani le ki se ki wa di KUKI ho chen na gam a hi ki nin ipidinga hi KUKI dominated areas ho hi kani le ki ha bol di set ham iti a hi le amasa pe na chu KUKI te hin traditionally a hi shifting cultivation practice abol ji wa hi a hi ki nin hi chi hin ne le cha ning ta a ki wa na thei mon pi na thei chu hi kit lo hi chi hoji a hi KUKI te atam zo gen thei hi ki nin hi chi hoji a hi gen thei jam san le somhamu che na ding dei za la chu kani le abol ki nu chu hi in aji dang khat chu phai chama kani le ki bol thei lo ji a thingthang gama ki bol le bai jeng steng le thingthang gam hi asian na ding mun zong ki liam chang chu a hi ki ni na hi hi chi a jong seilowa ho chu hi le KUKI group CSOs phadamin hi chi thu za da na hi tampi ana neu chu a hi ta na hi January a chu KNO in kani le hlo ho chu pate cha ana gi u chu a hin ama ho hi su a a hi ki uwin KUKI te a main body KUKI in pi in jong kani le bol nga a thei ding nga na dinga hi lampi hi ana sei jing u chu a hi ki nin hi che pe na KUKI in pi spokesperson pa hi che thu hi phatte nga ding go cha ding government in jong a ki tho pi ding ngai dan ana sein a hin government in ama ho ki tho pi mala ala achun ama ho chunga vet dan tampi asim do win chule thil phalo cheng imejo se achun KUKI te chu anong khom ki win hi hichi hoto ki bang chet hin infiltration thu ajong KUKI te hi anakingo kinin 2nd May 2023 chun CM Biren Singh in Manipur state hin gampama ko na hunglut illegal immigration ho illegal immigrants ho hi adia Myanmar a ko na hunglut ho ji hin Manipur hi adim tai anatiki nin hichi a mi tamta luna ase athu sei ji hin please on mi dandi lowa hunglut ho chu holule mi jali le som chu anamudo ovin ama ho hi documents thing nei lo ja ai ki win hi tai lo wachun mi sangni le jali chu shelter homes le detention center a state border chun a omovin chule Manipur population chu 2011 census dungjuya chu 20.5 lakhs ahin hichi a hi mi se ho hi 16 lakhs ahi win hichi a jong gel thei ta kha chu hichi 16 lakhs wal la a hi mi sangni le jagi chun iti
chat na chu aso do ma mong ding ham ti jong gel thei ta khat chu ai ki ni hi masa pa video part 1 chu ni sei ta win India Myanmar border hai bidinga chu nasata fencing ke siam ham itile illegal immigrants so honglut lo na ding le prison illegal immigrants so ama theine ding chu ahin chule inner line permit system zong ki koi ki chule do thei khat ki chu chan ge ya ki chat ham chule chan ge ya political game ki chi mu chu ki na hitam chi a hi doubt ini bu jong le a system dung zui ta chu bol jing thei a hin chujong chu mi pi ho lung sunga ki vet da ki mu da na ho pen do sa ngai lo a hin chi a hi ptm itile chi thu a hi me hle hon illegal immigrants thu pan satna ani ki win scheduled tribe status kade we atiki ta win hi amasa video achun article 371c2 in a say ta win chi a chu non tribal mi hon tribal ho gama gam acho thai lo diu manipur gama thingthang gam ho gam acho thai lo ding thu chi in a say win a hi le ipi ti ta dem me hle ho han st status hi himojeng lew KUKI ho le naga hon ya lo khat chu me hle ho hi a hausa a hi win economically ajong advance a hi win som thani na hi hinwang cheleo thingthang gam ho hi adei lai lai acho diu acho chai di win gel win KUKI le naga ho hin st status hi ani ji wa hi chi ho privilege si amu u hi ki nin chi a chu hi chi privilege so jong hi mangin tin chule chi a ki khit na hi mangding ama hodinga mon thop na che ding jong ki chat nu a hi example khana chu job reservation 31% ST categories a ki nei chu mang ta han nang hele mai hle hon government na to na zo si a thu thu hi ding a dominate ding o hi hi chi issue a jong hi manipur high court in mai hle ho lung thlaina lam ta ruling ana bol kin chu a hi 19 April 2023 a chun court in Meitei community ho chu ST status no ya scheduled tribe ma het thading in ana saving hi 17 May 2023 chun Supreme Court in Manipur High Court order chu factually wrong adi poi ana tin ahin ki boina chu ana chi thajing in hi KUKI group so chun meilai radical group hon mipi apui hoiwa boina asipowin ngo na bolwin hi 28 May 2023 chun Manipur Chief Minister Louis Biren Singh chun hichikina ana hi community ni ti chu meilai le KUKI ke ka kina ana hi po chihi Manipura KUKI militants ho to zo kikina hi e aji chu ama ho hin Manipur hi asuke go e atin chule tuge hin KUKI thingnoi mi som bilang kithat hi tai tino ana het sa kinin hichi ni zo in Indian Army Chief of Defence Staff Anil Chauhanin asaina achu hichi tu din muna hi thingnoi thu counter insurgency thu I ma umpu etin hichi a hi community ni ke ka ki boina hi kichi selin akimu etin jong ana seibe kinin hi hichan ge ya communities ni ke ka ki vet dana hungpeng do hi thu so jawa ki so fake news so hi kinin hi social media a thoki tang khat boi pet lai ta chun ahung viral in hi chu numei thisa khat plastic a ki chun chu ahung su do in hi chu mai hlei ho a hi in KUKI hon atha u a hi akitin a hi bum lai te chun thudi fact check abolwin 6 May 2023 chun adi lo fake a hi dan asu win chule hi chilim hi Delhi a honor killing a limlui a hi tai ti win hi chi thu zo hin e sante chu ana halo ling lau lewa thangtom ma chu ana hi win hi chi ji hin KUKI mi hole anu mai ho chunga ahung chu pan ta win hichi numei ki su yang bol ki that la chu army a panglui khat ex army khat azawin ama chu Kargil gala jong zawa ana hi in aman aseina achun ka country ding in gal ka sanin ahin ka ji ka cha ka in chule ka kho ka hu zo poi ana tin a hi hichi video thu su hi 19 July a chu hung viral a hi ki nen hi hichita hin India Prime Minister Narendra Modi le Women and Child Development Minister Smriti Irani hungpau do be tham chu a hi ki nen hi ngal ki pana hi ni som segi le segi sunga hi Prime Minister pa jong thip be a uma akam jong Manipur thu a ake kha lo chu a hi in
election campaign dinga phat amun vetda Kerala story film zong promote abolin foreign tour soyong achin programs abolin my voting booth is strongest tin imazo se thua tweet abolin ahin manipur thu i ma seipon hi hichia jong chu ong pau do yong chun what about the gym tin statement abolin hi reso chun amasa an het chu ahitan 18 May chun FIR file akibolin ahin action kilakit lo hil chu ai kinin hi hichia ahung su cha survival video incident viral ahung hi a chu Indian Express newspaper 10 chun asaina wa chu hichithil so pe na zong hi please so akoma umuwa ama ho please so zo in ainuwa kuna akai do wa mipi ho mo pho zo chu api do u ahi in ahung kilang ta na hi Indian Express in asai dung ji chun mancha sangli wa lang hi ki chom do in akisei in 15 June 2023 chun manpur police dong ni in aki hom khenin report chun asai jin mehlei police so zong thingthlang gama posting ho chu ahungza murin phaisung infala posting ki dubin hitabang ai chun KUKI police phaisung infala ho zong thingthlang gama ahungza murin manpur police tapon KUKI police Meitei police akisu ta na hi the printe koma senior officer khanin asaina achu hiti a hi alanglanga ki khen se hilowa administrative officer sozo ki khna asain hichi ahin Indian Army hole Assam Rifles so chu boina ve swiding in akoi ki dubin hi Indian Army ho hin mihim 23,000 civilians so chu anhu do ovin ama ho na ho ana umsa ovin chutengle ama ho kem dunga chun ana thalu dubin hi ahin mehle hon Assam Rifles so chu sinei langleina anei ve ti in ana ve da hle jingawin joji hin arasan ho zong ana khapi evin iti chun lamlen dunga ban ana bolumin a hi chomlan ta a iseile ki muda ki vet da na ho ki the thang so hi tan violence zong mob violence a chitan a hi le kun hi chi mi pi ho hi a hop khen khen ham kon hi chi ki vet da na ki muda na hi apen do sa ham NESRC director Walter Fernandez chun da waira aseina achun hichigal hi ki gong to chena well plan ki bol phatecha fan ki bol hin chule powera ummi hon abolumin ama ho akuna hungdo ama hon agun danumin seiki nen hi mi changwal jangale somale civil society groups PUCL le Saheli Women's Resource Center hon statement issue aboluvin ama hon Manipur hi BJP le a government in khentum nei politics a akichip ji in akoutai center ho hi a state na ho hi in ativin BJP government in kivetda kimudana politics amanji u hi pe ne ti chu asai ki duvin hi congress lamkai lubo rule gandi chun BJP le RSS hoin hadibo power bo adeyu hi in power mu na dinga chu imazo se aboluvin hichi power mu na dinga chu manipur jong ahal diu hi gamsung pumpi ahal diu hin agam mipi gan thaina le he so na I macha ho sa po we tin ana sein chia jong hi do theita khat om kin in hi ipidinga chu mipi ho chu bai cha khen cha ki bung khan jeng thei ham ipidinga chu moncha thal ki dop jeng ham ei ho ku kite chunga hi khang khanga ithum zo seu hi government izat ki helwa nga hi ana bol lu chu a hi ki ni thil thum hom zo se chunga hi tu ge hi khat cha e bol pi chu ki lo hi in Birenin CM hin tu le Forest Gum House EPP asu mangut ji le thil tampi an so do ji a hi esan gal hi hungki pan hi chu hetawin ahin igen thei hle wang wa hi tua hi ipu pa teu gama amun mona hi ichian khomo hi tan chule chihoji ajong hi center to political talks nei thein yom kitab chi hi pathian ki thopi na ichan za lo hi ti hi sumil lovin dunia video mai thei gal in sip naw hi chan hin chai ta hi ti ve